Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma ukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi. Kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube. So kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ake sikhulume ngomthwalo ukuthi-ke uma uphuphile wona ngabe usuke ubika ukuthini. Ungakhohlwa phela ukusubscribe-a usifollowe yonke indawo. Kanti-ke umthwalo uma uphupha usuke ubika ubunzima bempilo. Njengoba uthwele nje ubunzima lobo osazobhekana nabo. Nabantu-ke abasizayo abakusizayo bayoqhela kuwe. Abantu obathembele kubo nobajwayele bazoqhela kuwena. Kahle kahle nje kuzoba ngathi awunamuntu usazobhekana nobunzima empilweni yakho. Uma uthwele umthwalo kubika nje inqwaba yey'nkinga. Uyakwazi ukungi-inbox ucele inamba ka-WhatsApp okanye-ke ukhomente usho umbuzo ofisa ukuthi siwuphendule. Nisale kahle.